pisac Rusmir Agačević čitao svoju pripovetku Slovotumač, Slovopriča. Čovjek koji je korijenjem vrba čistio podzemne potoke, šivao rane poderanim rijekama smijehom djece, umivao ulične česme i prstima češljao bolesno drveće, čovjek koji od koža šumskih kornjača krojio cipele za sporo hodanje, široka odijela za vjetrove straha, jezikom farbao plahte mrača i učio slijepe sne sanje. Čovjek koji je pravio harmonike manje od kocke šećera, skupljao sjene srušenih kuća od gline, neumrle dane iz nebeskih magacina i toplu kišnicu od likvora zvijezda. Ta trojica, svaki za sebe kao bijeli gavranovi, sjedili bi na zelenkastim kamenima od hrapave sedre, okrenuti čelom prema pupku Bosne. Svako jutro, čim bi se nebo ojalilo meketavim drhtavim vimenima iz koji je štrcao topli pekmez sjećanja, vrhovima prstiju razgrštale su umiruće žerevice sna, gledajući kako iz grla teko štenećenog sunca isplovljavaju grbavi oblaci s paperjastim jedrima zametnutih razgovora. Na dlanovima raspuklim poput uzorane škrte zemlje držali su umrljane porculanske filđane u kojima su se crnile smolaste kapljice krvi zgrušene s pepelom snovatrica iz curenog vremena. I gledali su četvrtog čovjeka sa šeširom koji je stanovao u Modrošljevoj kući od svojih minucvoznih rečenica, na čijem se krovu žutilo gnijezdo od prezrele slame svih njegovih odloženih riječi. Znali su kako svakog neprobuđenog jutra gaca po žitu uzbibanog sna i traži sjenu svoje majke koja mu na verandi brižno pegla košulju od maslačka. Dlanom umočenim u golomrazicu mlijeka pospanih voda umivao bi raspukle krovove i nježnim gorobiljem zamrlih svijeta brisao bi razlivene curke što su zmijugavo gmizali iz orošene penđere. Promatrali su kako skuplja neraspućena poluzrela slova pa ih dugo i strpljivo drži iznad hartije kao na kantaru svakog smisla, sve dok dobro ne zamirišu toplom pogačom neizgovorenih trpkih uspomena na sva potrošena vremena. Onda bi kao mesar stananim naoštrenim nožem preciznim rezom odstranjivao svaki gram nepotrebnih žilica masnog tkiva i sluzave potkožice sa svake iznjedrene riječi. Potom bi ih vaservagom uma odmjerio i kao naražnić od kičme živa čovjeka brižljivo nabadao na vrh svog pera. Pomro bi svako jezikom dodirnuo i okusio, pa ako bi im što nedostajalo, oprezno bi ih vješto umotavao u metlicu elegije, šafran nostalgije i žalfiju melankolije. Ostavljao bi ih sve kao bezglasne puževe na krovove sahat kula i čekao. Kazaljke trajanje nanosile su im maglu
Mrak, memlu, sunce, snijeg, slanu, ignje, kišu, led, vjetar, vatru i studije. I samo je on znao istinitu mjeru zrenja. Bila velika strast i velika muka naših mladih godina. Ona je bila i ostala želja moga detinjstva. Dečak u 3. razredu gimnazije, ja sam patio od prave želji za knjigom. Ta želj je bila toliko veća što se do knjige teže dolazilo. A knjiga u našem tadašnjem životu bila je retka i skupa, gotovo nedostižna stvar. U našim sirotinjskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika. Ona trojica s ona 3 kamena gledali su i sve su znali o slovoskupljaču. Njima nepoznati znanci iz začuđenog svijeta u sedef tabakerama donosili najljepšu oštru srču razlomljenih ogledala, usnulih gradskih trgova, ulica, sokaka i mahala. Godinama je sjedio na maloj stolici od divljeg duda ispod abažura svemira, protkanog paučinastim hladom. Tantalovim naporima u okvir neba iznad svoju očiju ugrađivao je svu tu sitnu srču sklapajući majestralan mozaik vidim samo lelujavim bolesnicima od teške Kupidonove nesanice. Iznimno, u rijetkim prilikama, ponajviše kada bi lelujale puder magle nježnih jeseni, puštao bi u svoju avliju popločanu koštunjavim orasima i ješnjacima one što im je mogao vjerovati, pa bi čučeći kao ljeto mokri vravaca gledali u šareni kaledoskop iznad kućnog krova. Za to vrijeme one su mu se riječi i rečenice na vrhovima sa hatkula izvlačile iz svojih ljušturica pa su poput balavih puževa plazile po zidovima neba, rebrima drveća i drumova, dok ih je on kao takve sazrele pratio ravnomjernim otkucajem srca gledajući kako pečate neizlječive otiske na onima što su ih zjenicama susreli. Onaj prvi čovjek koji je korijenjem vrba čistio podzemne potoke, šivao rane poderanim rijekama, smijehom djece umivao ulične česme i prstima češljao bolesno drveće. On je svake godine po 2 puta bio u avliji kod čovjeka sa šeširom i cijeli dan bi gledao u njegov kaleidoskop iznad dimnjaka od pečenog narančastog blata iz tajanstvenih grla najdubljih zakopanih voda. Ništa nije zapisivao, nego žive sličice harapljivo u sebe trpao. Sve što je okom dokučio, dobro je zapamtio. I sam je sebi tumač bio. U onoj srči od razvaljenih i razlomljenih ogledalaca i penđera djetinjstva uvijek bi mogao razaznati ženu ljepšu od svake tužne vrbe, bosu i prostodušnu na prašljavom putu, od Zenjak mahale prema Čepencima, s vrućim kiflima, ispod svodova Traničke šarene džamije. Ispred nje je koračao mršav čovjek sličan klipu kukuruza, odjeven u košulju od gordobolje i hlačene i malaštine što su vijorile iznad tvrgavih gležnjeva. Raširenih ruku kao artist na trapezu, između njih je poskakivalo 2-godišnje dijete u dugom sijevom mantilu i šeširu koji ga je gotovo cijelog poklopio. Mater i otac bojažljivo su skupljali slova izgubljena po cesti i ubacivali ih kao pelud u sinove duboke džepove. Onom prvom čovjeku, odsjaj sunca, u kaleidoskop od srče znao je dobro zasmijetati, pa nije baš najbolje razaznao kako bi ova neobična trojka, pješice, tako hitro došla do ogromne kamene čuprije što je visjela između 2 razderena oblaka, između mrzle i silovite Drine, nasred Višegrada, na kraj Bosne. I otkud bi se manja od kruške jeribasme nekako tu stvorila djetetova tetka Ana i njen dobrodušni muž Matkovjec Ivan, granični službujući policajac. Čim se sunce uzvere na vrh nebesa, zamagli se onog prvog čovjeka oko, pa nikada nije bio siguran maše li dijete šeširom radosno ili tužno prema leđima odlazećih roditelja,
dok ga očeva sestra u naramku na svojoj seči oporom pjesmom o travama i cvijeću uspavljuje. Kao što nije bio siguran i kao što je mislio da mu se od zvizdana priviđa kako na obali, na bridu sablje čuči Mehmed Paša Sokolović i koljenom hrapavo kamenje nagurava prema usplahiranoj rijeci, a on mu zagazio starac iz Turske Kapadokije, Sinan Agamimar, Kanuni Sultan Sulejmana, najblistaviji artekt. One brzake i virove grli, mjerka nadzire i sve mirno po hatijama zapisuje i nacrte izrađuje dok ih ono dijete pogledom prati. I što god je dulje gledao, onaj prvi čovjek bivo je sve više zbuni. I onaj vezi, i onaj neimar u vodi goli do bedara. Jedan drugom su kockasto kamenje kao rahat lokom dodavali i oni čupriju slaga. Pa i onaj dječak pod šeširom mantil razgrnuo, gaca po pličaku, ovoj dvojici pomaže i u ljepinju od beljanja ka jaja svoje riječi dodaje. Sinan kamen, dijete riječ, Muhammed Paša kamen i na njemu dukat. Kamen, riječ, kamen i na njemu dukat. Pa što se više kazaljka na setu i na satu mrda, sve se više čini kako njih, sva trojica, svaki za sebe, a svaki svojom snagom istu čupriju prema vrhovima nebesa izgrađuju. Kad ti nju izbliže pogledaš, jedna je, a što se više i više odmičeš, tri su. I Mehmedova, i Sinanova, i djetetova. Ne razmišljam. Uvijek sam kod njih, okružen njima, kao pčelar pčelama, ali nesvjesno osjećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepustim mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim da nešto određeno izradim, nego prostih, izdvojenih reči kao takvih, sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli preko mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam. A kako je i onom drugom čovjeku bivalo, onom koji je od koža, kornjača, šumskih krojio cipele za sporo hodanje, široka odijela za vjetrove straha, koji je jezikom farbao čaršafe mraka i učio slijepe pse sanjati, on je u onu avliju dolazio svakog četvrtog petka, sjedio na krovu od šindre, od akšama do sabaha i bez krepetanja zurio onaj lebdeći kaleidoskop. Ništa nije zapisivao, nego je žive sličice požudno kroz zjenice u sebe slagao. Sve što je okom dokučio, dobro je zapamtio i sam je sebi tumač bio. Svaki put, kroz onu srču, blaga svjetlost mjeseca i mirkavih zvijezda prelamala bi se i njemu na vrh dimnjaka donosila blagohotnog pjesnika negdašnjeg travničkog đaka Tugomira Alaupovića, slavistu i filologa. Pa bi taj na koljenu razlomio knjigu kao ražev kruh i počeo naglas čitati. Na štokrli od divljeg duta sjedio je mlad čovjek poklopljen šeširom, rukom rađenim od zečije dlake, koji je u džepove skupljao sve riječi što bi se vrlom doktoru nauka nehotice otele neoprezno skotrljale s krova u avliju, odzvanjujući kao klepet srebrnih džezvi na bogatoj begovskoj svadbi. I sve riječi Sørena Kierkegaarda, prozirnijeg od leptirovog krila, koji mu je sjedio na rubu kuće mašući nogama i držeći se za bakarne oluke Walta Whitmana, što se caklio na jednom, Albert Camusa, koji je treperio na drugom krilu otvorenih penđera znanja i onih čiji je šapat grgoljio dopiriću iz njegovih soba, ormara i vitrina Stendala, Flaubera, Balzaka, Mickiewicza, Žeronskog, Tomasa Mana, Dostojevskog. Iznutra izlijepljen kao sač medom svim tim eteričnim i prezrelim slovima nabubranim u rečenice, iz sebe počeo istiskivati mliječ na svoje hartije, ostavljajući samosvoljne znakove čudesnog pripovjedanja. Onaj drugi čovjek,
koji je od koža kornjača šumskih pravio cipele za sporo hodanje, široka odjela za vjetrove straha, farbao čaršampe mraka i učio slijepe pse sanjati, kad god bi noć maslom zamirisala i mjesec se kao tvrda gurabija zarumenio, mogao je kroz onaj kaleidoskop vidjeti kako Adaupović kao ministar u Burmutici donosi krijesnicu svijetlećeg insekta u Bosni zvanu Baja Svitlac, pa ga stavlja u šaku onom već dobro okičmenjenom i od greda upornosti istesanom mladom čovjeku u dugom sivom mantilu s otmenim okruglim džozbucima načučuranim na vrh nosa. Onako sitna i žmirkava kao pokretni svetionik nudila mu je ispravan smir, a on se za njeno krilce držao kao za ruku davno preminulog oca. Gazio je za tabanima profesora Tugomira na veliku gimnaziju Bazar Sarajevo s usamom, orašnicama i šećerlamama pokockano otamo, za mudroslovni fakultet Kraljevskog sveučilišta u Kicovskom Zagrebu, čije su zgrade bile okićene kravatama umočenim u špricere i gemište, onda uštirkani, mamurni beč, čokoladnim korama saher, torti, poplučan, pa bolešljivi i kašljucavi Krakov s trgovima od marcipana natopljeno tamjanom i napokon tragom one krijesnice, a žedan moći znanja i nauke u studentima prenapučeni grad, gdje upravo izbrojani 1924. godine doktorira na temu razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine. Raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo. U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi on i više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto Čovjek koji je pravio harmonike manje od kocke šećera, skupljao sjene srušenih kuća od gline, neumrle dane iz nebeskih magaza i toplu kišnicu od lipora zvijezda. On je u onu avliju dolazio kad god bi se na nebesima lavori, tute i oluci probušili, pa bi iz njih sipala dosadna i nejaka, mrljava kiša nakapana iz oblaka koje prostata muči. Tako je bilo i na dan 10. mjeseca 12. godine 1961. Sitan snig i kišica sljubljeni u ledenice spojili su onaj lebdeći kaleidoskop s lješnjacima i orasima u kojima se mogao vidjeti hladan niz svjetlucavih prizora. Avlija je zapila prazna, samo je trag štokarli od divljeg duda iskrio na nju. Onda se ovaj čovjek dobro približio najdebljoj stalaktit ledenici, pomno zagleda u njenu prozirnost i sam je sebi tumač bio onoga što je gledao. U dvorani s parketom zasrijetim tepihom sitnog šećera i sičušnih slova sjedio je onaj čovjek na onoj svojoj štokrli sa šeširom od zečije dlake položeni na tanku crtu precizno ispegljanih hlača, a oko njega u špaliru dostojanstvenih stolica isto tako kongenijalni slovocrtači snova John Steinbeck, Alberto Moravia, Graham Greene i Laurence Dürer. Zalepljenim žumanjcima nordijskih kometa repatica na plafonu od pergamenta i papirusa bilo je ispisano koncertni dom Stockholm. Onda se zid sličan porculanskom tanjuru raspuče i ukazaše se vrata od jantara, što se razjapiše kao dvije korice debele enciklopedije, a pojavi se zlatna kruna švedskog kralja Gustafa Adolfa VI, koji ugazi u onaj šećer. Kao da se smrznuti praporci sobova sudaraju s njihovim rogovima i kao da se kristalni lusteri krše i razbijaju po živom ledu, kao da se najfiniji biser braboljci sa školjkama skandinavskih mora kotrljaju niz mramorno stepenište. Takva moćna glazba na svojim prsima donese dugačak katran boje razrezani frak iz kojeg izviri doktor Andrej
Osterling, stalni tajnik Kraljevske švedske akademije nauka, koji glasom što liči pretakanju mlijeka iz limenog u limeni lončić, obznani kako je Nobelovu nagradu za književnost upravo dobio sin Katarine, spremačice čaršijskih kuća i oca Antuna, sudskog podvornika iz dobrodušnog Đuzel Sarajeva. Onaj se laureat osvrnuo po sebe, ali svi drugi kandidati već su na svojim sjedalicama otklizali kroz šećer i sloba, a niz basanke od lovorovog lišća nahrupiše oni bestjelesni likovi zbog kojih je golemu čast zavrijedio. Pa ga zagrliše i na svoje ruke podigoše Alija Đerzeres, Frapetar, Tomo Galus, Čorkani Švabica, Mustafa Mađar, gospođica Rajka, Ladaković, Zijeko, Aska, Abidaga, Karamanlija, Tosun Efendija, Josef von Mitteren, Jakub von Pauš, Pierre David, Cezar Davna. Ona debela ledenica u kojoj je zaprepastno i bez daha gledao čovjek koji je pravio harmonike sitnije od kocke šećera, skupljao sjene srušenih kuća od gline, neumrle dane iz nebeskih makacina i toplu kišnicu od likora zvijezda. Ta ledenica prsnu i razlomi se u stotine krhotina. On se nije dao zbuniti, nego zavrnu šiju i podiže glavu prema kaleidoskopu. Ugleda usamljenog slavodobitnika u svečanoj auli pred golemim oknom. Potpuno priljubljenog čela uz njega, soba podignuta dlana kao da pozdravljaju nekoga vani, pa se i on preko njegovog ramena nadviri u mrak. Sve što je vidio, dobro je zapamtio i sebi je tumač bio. Pod slapom sitnih kresnica iz Bosne u zagraju parka poput žar ptica treperle su žene, zbog kojih je čovjek sa sjenom šešira dugo u životu bolovao od Filogenije, koja mu je pomagala da svoje slovoumijeće razgrana i raskorijeni na fascinantan način, tako da je pred očima cijelog svijeta doveo sve one svoje osobe s čudnovatim imenima na šampanjac sa svim slavom poprskanim živim i neživim Nobelovcima. U fontani prepunoj, pogužvanih hartija i sluzavih žaba na mokrom čamcu od bijelih koverti, stajala je Eugenija Gojmerc, kći zagrebačkog brodograditelja riječnih plovila s usnama od crnog kadijara i samozatajne cijelove slala. Na balkonu od kovane bronce, kao skulptura na debelom svežnju kajdanki, čilibijavski glatkim rukama namočenim u visu, svojim bašunastim dlanovima prebirala je po dirkama Elena Jesikovska, pjesnikinja iz Krakova, ezoterična Jelena, žena koji nema, s vratom od ebanovine, naježenim kao koža divlje prepeljce i sramežljivo žmirkala prema konturi laureatusa. Beograđanka z Dorčola, putena i samozatajna i zamavna Gordana Bajloni, kći Ignjata iz prebogate češke bankarske obitelji, kao bugutka se šepurila svojim oblinama, klepećući krilima prema zaplakanim dvoranskim prozorima. Na kožnom koferu iz Požege, košnici punoj rečenica prevedenih na poljski, zatajne ljepote poput kestena u nezreloj koli, bezglasno se odmarala poetesa i novolestkinja kao rujno svitanje tiha Zdenka Marković. Kliktava i raskomoćena kao po zakucima i sobicama skrivenim od radoznalih očiju, a ponajviše supruga njenog uvaženog, gospođa Persida Kršnjević, pocupkivala je u ljubavnom zanosu očekujući korake čovjeka pokropljenog šeširom sumraka. Gospođica Vera Stojić, Beograđanka u Pešti rođena, i dalje je kao kočoperni djetlić prstima udarala po tipkama pisačeg stroja, prebacujući na beskrajne hartije čudesna jata i rojeve rečenica, gospodina koju je s poštovanjem i zahvalnošću svećara zirkao, znajući kako je spokojna zbog njegove blizine. Pošne noklama od pjenastih oblaka u čivkastoj haljini, od najčišćih finih slova žive poezije, s trepavicama crnog bora savale, tapkala je elegična članica Srpske akademije nauka i umjetnosti, umna krasotica Isidora Sekulić. Neupitna gospodarica cizeliranih stihova,
vabeći Nobelovca na sraz riječima. Ne, on je netremice mirom pospanog djeteta zurio u ženu, kašmir kose s mirisom gnedli od šljiva iz bosanskog Šamca, profesoricu Beogradske akademije primijenjenih umjetnosti i pozorišne akademije školovane u Beču i Parizu, nježnu kostimografkinju Milicu Babić, s kojom se, dok je još bila udata za njegovog znanca, skrivao ispod noćnih kišobrana u šetnjama po krošnjama i krovovima bulevara, koji su i u velikom gradu bile veliki događaj za šaputanje. U mekoj akvamarin svečanoj haljini ova dama smireno zakorači i ugazi kroz oči dvorane, te brižno odjenu slavljenika, prigodni prak i malo mu zategnu košulju, bjelju od oprane i uštirkane grude snijega. Onda njih dvoje ruku pod ruku, muž i supruga, koju je 30 godina strpljivo čekao da bude slobodna žena, izađuše na sunce s krasnopisnim potvrdama o primljenoj Nobelovoj nagradi. Onaj treći, onaj drugi i onaj prvi čovjek, to su kao bijeli gavranovi sjedili na zelenkastim kamenima, svi skupa, svaki za sebe, držali su umrljane porculanske filiđane u kojima su se crnile smolaste kapljice krvi zgrušane s pepelom snovatrica iz curilog vremena, pa u tišini namočenoj u olovo pogledaše jedan drugome u čelo. Sve što su spoznali, dobro su zapamtili i sami su sebi tumači bili. I vezujući ga sa ljudima unosi istinu. Ako ima nešto lepo u podzemlju književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici za razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu. U onoj avli pod modrošljivom kućom na škokarilu divljeg duda sjedio je živ spomenik u sivom mantilu s naočalama od sobovog groba, pokriven šeširom, rukom rađenim od zečje dlake. Pred njim je bila gomilica blatne gline, sobale lašve i 9 slova uredno posloženih u emajlirani lončić slijepio od bjeljanaka jaja. On vješto kroz prste propusti svu tu glibavu zemlju, hitro napravi oveću času kao trpav lonac malo izdužen s poklopčićem, koji se u oganj stavi i dobije se grobljanska urna. Tiho uzje pripremljena tinto crna slova i bez krzmanja i spokojno utisnu i tako ispisa ime svoje Ivo i prezime Andrić. Mladić otmenog držanja, Vojmir, plemeniti Durbešić, s kojim je odrastao u školskim klupama Sarajeva, Zagreba, Beča i Krakova, koji mu je bio kao nepostojeći brat, na crvotočnoj verandi vješao je na njegov sako pozlačena, uglancana odličja, paradne lente, otmjene od kišne duge, srebrne gizdave kolajne, protokolarnim redom kako ih na svečanostima časti je dobivao. Isto tako, čim bi se kukurijeci i ogorčevine izmigorili ispod kajmaka zemlje, oni kratkim trzajima tresao prašinu ignoriranja poleglu pod dostojanstvenim emeritus togama koje su visjele na ofingerima okačeni po kandelabrima ničih šetališta, a koje je Andrić mrzobojno morao ponekad odjevati. Onaj prvi čovjek koji je korenjem vrba čistio podzemne potoke gledajući godinama s vrha brda sa svog kamena, nije se mogao načuditi obrisima onih ljudi koji su obilazili oko kapije modrošljive kuće i jetko je zapišavali, javno pljuckali i s nepotpisanim potvrdama neznanih svjedoka pouzdano tvrdili kako je dijete što je spomenikom postalo običan, siromašan i ništavan bastard bez oca i očevine, bezidejni kompilator koji ništa i nikada nije smislio, nego je sve iz tuđih dokumenata i stranih knjiga vješto prepisao,
dok je po nalogu sila zla službovao i krivovice kopao po najdubljim bibliotekama i maglovitim arhivima Krakova, Carigrada, Beča, Rima, Vatikana, Madrida, Berlina i Pariza. A svi oni što su mu Nobelovu nagradu za književnost dali nisu ništa drugo nego članovi tajnih loža, špijuni, uhode, zavjerenici, kekesi. Onaj drugi čovjek koji od koža kornjača šumski krojio cipele za sporo hodanje i koji je u onu avliju dolazio svakog četvrtog petka, on je sa svog kamena slušao tu ganjivu škripu mnogih sveznajućih pera i pojedinačne rafale mizantropskih strojopisa koji su ispisivali baš njima provjerene i povjerene istine od anonimnih puzajućih istraživača i perača prljavog povijesnog veša, garantirajući svojom čašću kako je ono dijete vanbračni jezuitski kopilan kojeg moćna crkva svojim podzemnim kanalima i podmazanim mehanizmima stoljetnih urota klerikalaca pomiče kao šahovsku figuru pod šeširom komplota, osiguravajući mu avanziranja u svim njegovim službama. Onaj treći čovjek, koji je pravio harmonike manje od kocke šećera i koji je dolazio u onu avliju i pod onaj kaleidoskop, kad god bi iz oblaka oboljelih od prostate curle dosadne kišce, on je poznavao likove mnogih koji su zajedno sa slovoskupljačem, dok još nije spomenik postao, poput družbe znatiželjnih vrabaca zurili u nebo snatreći o svim prošlim i nadolazećim misterijama. Pa se iz nebuga grdnije prihvatiše i po herbariju njegovog života zakocaši, a sve tvrdeći kako je on, Andrić, introvertni škrtac i cicija, dodvornički uhljeb, priljubljen uzbuđelar svake vlasti, filistar i farizej, egocentrični konvertit i cinični konformist, dogrla zakopčan surogat od intelektualca i još osim svih tih gelikta, na trbuhe njegovih slovopriča udariše svoje žigove demunitativa i urezaše svoje pežorativne znakove prema kojima bi se eventualni zalutali čitači nezaistavno trebali praviti. Na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomaja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti, je li ovo zaista ona ista misao? Ona trojica, što su svaki za sebe kao bijeli gavranovi sjedli na zelenkastim kamenima, od hrapave sedre okrenuti licem prema pupku Bosne, vrhovima prstiju razgrtali umiruće žerevice sna, gledajući kako iz grla tek oštenećenog sunca ispovoljavaju grbavi oblaci s paperastim jedrima zametnutih razgovora. U tišinama neogode nemoćenim u olovo pogledaš jedan drugom u čelo, ustadoše se i svi skupa nizbrdo skliznuše prema onoj kapi na onoj avliji pred modrošivom kućom, na čijem se krovu još uvijek žutilo gnijezdo od prezrele slame riječi odloženi za još nerazumnija vremena. Na verandi se lahorila ispeglana košlja od maslačka, kao iz česme kad u stakleni bokal curi živa voda iz nevca bosanskih potoka i kao na vrelo kamenje kad padaju smrznute sjemenke iz usta zvijezdastih češera, padalica i kao momčić vjetar kad sam sebe izgubi pod crvotočnom strehom patrčkara i glavom lupeta po zahrđalim olucima. Takva se glazba čula čim se paučinasta kapija na somnobulnoj avliji pred onom trojicom rastvori, a iznutra zamirisaše jaja na maslu ispečena, suh pekmez od dunja na korici kumpirovog kruha i cvjetovi grudobolnog stabla lipe što izvaljeno leži na seči u svježe okrečenoj trpezariji na jastuku od toplog polja kamilicije. Ona trojica, svaki za sebe, sjedoše iza leđa one rasušene štokrle od divljeg duda, stegnuše nemir u grlima i zagubljeni vjetar u olucima, pa se zagledaše u isti na njihovom nebu kaleidoskop.
Sve što su okom dokučili, dobro su zapamtili. I sami su sebi tumači bili. Aleja velikana na Beogradskom Novom groblju u pojedinačni rozari položena je urna od zemlje iz Travničkog kraja s pepelom svih potrošenih života kremiranog Nobelovca, koji je 40 jutara ranije odrađen posljednji ispraćaj u dostojanstvenoj kući gradske skupštine, ali ne i pokop. Jer baš u to vrijeme umire za državu značajan visoki partijski funkcioner koji u vijestima i žalovanju mora imati prioritet nad pripovedačem što je slovima želju ispisao, a nisu mu je ispunili. Neka spaljen bude i sahranjen uz urnu njemu neumrle supruge Kašmir kose s mirisom knede od šljiva nježne kostimografkinje Milice Babić, koju je on u skrivenim pismima šuškao moja draga lepo i na svakom se potpisivao tvoj Ivo Mandarin, s kojom u brak stupa u svom 66. zrenju dudova i njenom 49. razlistavanju breza. Sonorni glas scenske gromade Ljube Tadića kao je pramjenje uspomena u nekrologu što odjekivao između malobrojnih protokol dužnosnika koji sjedoše na leđa svojih gavranova i izgubiše se prema sljedećem pokupu. Kao dva oblatka nepočešljane vune dok otrješe se Abduselam Džumhur, bivši glavni vojni muftija kraljevne SHS, pa iz džepa izvadi pravi burek od sjeckanog mesa što ga je Andrić godinama nedeljom za njegovom beogradskom sofrom u slast prstima čopao, a korak iza njega sin mu Zulfikar, džin bojem od slova i crteža, pa i on na prstima prinese tucanu čemerešu u fiđanu svrha sarajevskog vratnika od čuvenog kahvedžije Dibeka i jedan orošeni štramblić kamene hercegovačke rakije Rozovačije. Vjetar malo jače zviznu pa nanese Dubrovčanina teatarskog gorostasa Ivu Vojnovića i genija od zlatotkanog lišća poezije Antuna Gustava Matoša, koji poredaše 83 mirisna špricera za svaki Andrićev rođendan. Po jedan, a odnekud iznikuše i vjenčani mu kumovi Julijana i Aleksandar Vučo, razbarušeni beogradski nadrealisti u društvu s uglednim advokatom Branom Milenkovićem i njegovom gospođom mamom, koji su pod svoj krov broj 9 u Prizrenskoj na konak i hranu primili osamljenog slovocrtača sve dok je trajao Drugi svjetski užas, a on im se oduživao čitanje filigranskih rečenica tek mukotrpno rođenih, s kojima je omeđavao događanje i usude posložene između teških korica o Bosni nevjerovatnih remek dijela na Drini Ćuprija i Travnička hronika. Pozvali su mladića na prvo saslušanje. Kad ga je stražar posle 2 sata doveo natrag, nastalo je u ćeliji 115 malo uzbuđenje, pa samotno uzbuđenje, jer svaka ćelija žudi za uzbuđenjem i promenom. Jedni su ga gledali ispod oka, drugi mlađi i slobodniji prilazili su mu glasno i otvoreno. Kako je bilo? Dobro, odgovara je mladić jedući hladnelu i crnkastu kašu iz limene posude koja ga je čekala na stolu. Javno dobro, rekao je, kao jeka starački glas negdje iz ugla. Dok su sa sklapanjem šricica pripovedačevog ukopa babri, ona trojica nisu ni opazili kako ih zatrpava hladan sutrijaš snijeg sa šiljaka svemirskih lampiona i kandilja, pa u nevjerici okrenuše glave od kaleidoskopa i ugladeše prizor i dileku zapamtiše, jer su joj samo oni začuđeni tumači bili. Poput mokrih makarona i mrvica ovčjeg sira snijeg je po brdima sve više liptao, a niz njih su na saonicama od hurmašlica klizle kućice od cigli i čerpića, na kojima su sjedili razdragani ljudi što su duhan pušili, u frule čurlikali i harmonike rastezali, dok su se sudarali s tepsijama trbušastih torumbi, u čijoj su agdi grijala musava djeca i s drvenim škafovima punim raspjevanih žena koje rukama čerupaju pere prokuhanih patki i pilića, dok se za njima svima
kotreju smrznuti poljski miševi, kartice i zečevi, a s nebesa padaju kandirani golbovi, lastavice i jastrebovi. Na taj su način, u neokaljanoj čistoći požudne bjeline soli, brašna i šećera, svi skupa slavili krvava bojišta, što će im se tek nedolazećim grozotama ukazati, jedva dočekavši takvo priviđenje sklada, njih trojica svaki za sebe, a svi skupa umočiše, kaže prste u kristalne čašice pune vrelog salepa, te velikim slovima po sobnim zrcalima, staklima, vitrinama i svim kućnim penđerima ispisaše pitanja što su i kao mlinski kamen trala, gnječila i pritiskala. Može li goluždravi golokitan vrabac, što polupraznog trbuščića klapara uz korenim tekovim cokulama višegradskom grbavom čuprijom? Može li usplahirani dječarac, što gladno okom tugom gleda u nedostižne mu knjige po sarajevskim izlozima i koji se travničke glatke kaldrme sjeća samo po ružnom svrabežu oskudice i teškom mirisu neimaštine, može li se on krivnjom zaprtiti samo zato što je u ubogom domu zakmećao? Mogu li u debeloj knjizi Matice kršteni župe travnik prema zapisniku 1884, 1894, a po redu dolaska na svijet u vodoplavnoj Zjenjak Mahali dana 9.10.1892. godine, mogu li biti ispisani podaci uz zvaničan žig i potpis, a da je to laž i obmana, jer su već tada, u ta doba moćne sulete klera znale kako će taj bezgačnik jednog dana postati Nobelovac, pa su odmah odlučile podatke falsificirati i dojenčetu zapisati ime oca koji mu nije otac. Treba li doktor znanosti, erudit i poliglot osjećati krimen što kao opunomoćeni ministar i izvanredni poslanik Kraljevine Jugoslavije u gotovo teatarski nakinđurenom protokolarnom kostimu s početka 1939. godine predaje akreditive o uspostavi dobrih odnosa između dvije države, i to na Brčiće tadašnjem kancelaru Trećeg rajha Adolfu Hitleru, koji će doživjeti metamorfozu od političkog gnoma do čudovišnog satrap Strbinara i kojemu nije baš ugodno jer prima dokumente od nekadašnjeg oponenta Austro-Ugarske monarhije, što je zbog svojih razgoličenih politizirajućih snova bio uhapšen, te na robiji i internaciji kao pobornik pokreta Mlada Bosna i prijatelj atentatora Gavrila Principa proveo cijeli Prvi svjetski ratni pokoj. Treba li se gospodin pod šeširom od zečije dlake, književnik, intelektualac, treba li se sramiti što kao zvanični predstavnik Kraljevine Jugoslavije u Beču svjedoči potpisivanju Trojnog pakta, ali kada te krvlju zakotrljane godine, 6. dana 4. mjeseca, njemački avioni trudni smrtonosnim bombama nasrnu nausnuli Beograd, on aktivira svoju raniju ostavku, ne želi se prebaciti u švicarske sefove mira, pa čim je uzmogao, odlazi u masakriranu prijestolnicu i odbija potpisati kvislinški apel srpskom narodu kojim se osuđuju oni što pružaju otpor zločinačkom okupatoru. Bez obzira što je isti overen s više od 400 imena istaknutih srpskih prvaka, odbija raditi u državnim službama, ne želi primati mirovinu, zabranjuje srpskoj književnoj zadruzi objavljivati njegove pripovjetke i svo mrcvarenje Drugog svjetskog užasa životari kod svojih prijatelja Milenkovića, zahvalan onome što su oni mogli na Hastalu imati. Može li biti neugodno Nobelovcu što sav milijunski iznos od pripadajućemu nagrade u svom 69. staranju pokloni Bosni i Hercegovini za razvoj bibliotekarstva? I što sav novac od prodane kuće u Višegradu ostavlja tom gradu i što plaću narodnog poslanika u cijelosti prosljeđuje Travniku?
za potrebe kulture i što živi u stanu svoje supruge zajedno sa njenom majkom, znajući kako su mu ipak mnogi znanci i znalci velikim slovima na leđa njegovog dugovječnog mantila latinicom i ćirilicom istetovirali da je škrtac, titis i cicija. Smije li se dijete u odraslom čovjeku pupčanom vrpcom od konca sunca, od žica, mjeseca, od blati, bosanskih livada i šumskih grančica? Smije li se vezati neraskidivom ljubavlju sina prema materi svojoj, prema praji, švelji i tkanji koja ga u korak radeći tegovne poslove prati i bdije sve dok ne iskorači iz srednjoškolskih cipela, pa nad njim strepi i liječi ga dok boluje od neugodne pneumonije u prisilnoj internaciji i kojoj svakog mjeseca, čijim se svog kruha dočepao, šalje novac za življenje, gdje god se nalazio i što god radio. Treba li? Može. Smije li? Nađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim vodnikom slušao tupu jeku koraka svojih istražarenih. Ja, ti. Već posle prvih koraka njemu se činilo da je svet samo dugačak hodnik, a jedini mu stanovnici on i njegov stražar. Jedini znaci života, bat njihovih koraka, ja, ti. Pod težinom tih i svih drugih još neispitanih pitanja, nacrtanih slovima od vrelog salepa, sva sobna zrcala, stakla vitrina i svi kućni penđeri ciknuše i razlomiše se u najsitniju srču koja zaklepeta poput usplahiranih divljih golubova. Uzdiže se iznad zenjaka na nebo i ugnjezdi u mozaik kaleidoskopa. A ona trojica, svaki za seba i svi skupa, što su na kamerovima svojim sjedeli čehrom okrenuti prema pupku Bosni i vrhovima prstiju razgrtali umiruće žeravice sna, gledajući kako iz grla tek oštenećenog sunca isplovljavaju grbavi oblaci s paperaskim jedrima zametnutih razgovora, oni i ne opaziše kako im se mlijeko života u venama poodavno smrzlo i kako su im se zenice zauvijek u kristaliće zacakljenog nebeskog leda ušećerile i kako ih je mrzla bijela mahovina sa svih strana oblijepila i za zemlju prikovala, pa su u nepomične stalagmite izrasli i vrhovima trepuški se gotovo priljubili za fantazmagorični stalaktit kaleidoskopa, što i dan danas upozorava sve one koji umiju raspoznavati slova. Neka se pozorno, s mirom zagledaju u njega i sami svoji tumači budu. Eno i sada tamo, na 3 brda kao 3 putokaza, prema piramidama od riječi i rečenica isklesani olovkom čovjeka pod šeširom od zečije dlake, koji je sam sebi na njih nacrtao ime i prezime svoje, sastavljeno od 4 samoglasnika i 5 suglasnika. Ivo Andrić, od bosanskih Andrija s kratkim naglaskom na prvom slovu. Evo, hvala vam. Nije običajno nešto govoriti kad se nešto to okonča. Ja sam stvarno s ponosom na ovom prostoru i na ovom mjestu došao nešto pročitati što sam imao dužnost od rođenja napisati, jer ja sam ovdje rastao u ovim mahalama. Došao sam s jednom ljudskom obavezom prema nekoliko ljudi, dakle ovdje prema svojim prijateljima iz pozorišta, prema svojoj supruzi, prema
gospođi Fatimi Maslić, prema mladom gospodinu Enesu Škrgi, ali ću opet reći, hvala vam, beskrajno vam hvala. Počeo sam pisati roman za djecu vezan za travnik i znam da je među vama veliki broj onih kojima ću taj roman početi pisati. Ja sam sebe uvijek kaj neću dok ne završim. Onda nakon 15. strane šaljem. I kažem, pa ti mi nemoj nikom reći, tebi ću poslati. Onda Škrgi napiše i ne znam šta mu drugče napisao, pa mu kaže, aj pogledaj samo da nisam negdje mašio neku godinu. A predavnom 300 oni enciklopedija, sve godine pišu, ali džabe ja njemu moram poslati. Onda imam ja sestru Hajšu, onda ja njoj napišem i kažem, sad sam on dovedio one svoje 4 cure, znaš, da su u njih svi bili zaljubljeni. A onda ona kaže da će napraviti onaj kadajf. Ali mene žena ne da ovaj kadajf da jedijem jer mi imam visok onaj plat. Ali opet nekako prevarim. Hoću reći, stvarno sam ponosan što sam dijete čaršije, ove čaršije, što mogu dati svoj doprinos i zaista sam ponosan na ove mlade i mlađe generacije koje dolaze. To je čudo što se radi u Travniku, ja to svagdje šaljem u Dunjaluk, šaljem prijateljima, a šaljem i dušmanima nek vidi. Jer ono što radi, na primjer, što radi jedno i drugo pozorište, i Travničko pozorište, gradsko i hrvatsko kazalište Travnik, ali ono što radi muzej, dakle, i što je radio kroz ove svoje divane i to, ja sam to pročitao i kome god sam postao, to je vrhunski, to je svjetski. I mi kao Travničani trebamo biti na to ponosni. Jer mi imamo takve značajne ljude, mi imamo tako školovane ljude, da je to čudo jedno, na to trebamo biti ponosni. Neki dan sam jednom čovjeku, vi ga svi znate o kome se radi, tražio da mu se pošalje CD Miroslav Čiro Blažević koji voli Travnik. I ja mu napišem, Čiro, ja tebe nikad nisam volio što si igrao loptije ili što si bio. Nego sam te poštovao zato što sam znao da si sve fudbalere koji su inače polupismeni, ko dobaci drugi razred, taj je doktor. Što si ih tjerao da čitaju, što si ih učio kako se trebaju odjenuti, što si ih vodio u pozorište, teatar ili kazalište. Možda i sada u Travniku se nama čini kako nas je nešto kao mrvicu malo, ali nije. Kad bismo uzeli u ovih proteklih godina koliko je stvoreno i koliko je napisano, mi imamo sjajne kreativce, mi imamo sjajne glumce, mi imamo sjajne pjesnike, mi imamo sjajne književnike, mi imamo sjajne, ne znam kako bi to rekao, ljude koji su toliko uradili za Travnik. Dakle, ja sam kao srednjoškolac, meni to bilo čudo, ono što je pisao profesor Udovičić i Verno Topalović. Sad imamo isto tako čitavu jednu mlađu generaciju ljudi koji to isto to tako stvara. Mi imamo neumornog ovoga Štricu koji radi tamo ta čudesa. Imamo Enesa Škrgu, ja kažem malog mladog, to sutra prekosutra kad izađe sklopljeno u knjigu, to je čudo jedno. Imamo mi Vladu Jerića koji je radio, imamo, mislim, da ne govorim i o Bazduljima koji su relevantni, i mama i sin, dakle, mi kao Travničani itekako možemo biti ponosni. Ali vam ovo hoću reći. Ja sam se jutros spremao, brijao, kupao, šišao, oblačio odijelo, ne rad sebi, nego rad vas. Jer mi je bilo stalo da me vidite. Ne da se klinčim, nego mi je bilo stalo da se vama podijelim tu radost. Ove sam godine bio 2 puta otpisan, pisali me, bili na lopati, promijenit će mi srce i evo, ajde. I onda dođem, ne smijem ni voziti, vozi me žena. I ono što imam, evo, i na ovom mjestu, to je jedan dobar dio tih prijatelja. Zato vam kaj hvala vam što ste danas došli, a lijepo bih vas zamolio, dakle, da sve oni koji su istrajni, što god radi, čitaju, crtaju, pišu, govori, treba ih podržati. Trebamo ih podržati, jer mi smo grad, mimo mnogih gradova, nismo bez veze.
nismo bezvezni. Ja sad pišem o nečemu, sad ću vam reći, dakle, o patuljcima, a vi ne znate. Vi ne znate da imaju mali nevidljivi patuljci, žive u 1000 izvora. 1000 izvora imamo tamo što teku ispod onoga. To oni su nevidljivi. Evo sad da ja sam postavim pitanje, na primjer. 151 godinu Tursko carstvo sjedi među 200 kuća. Eto čega, eto nakon. Pa onda poslije toga francuski konzul dođe među 300 kuća. Eto nakon. Pa onda dođe austrougarski konzul. Eto nakon. Pa onda dođe najbolji putopisac na svijetu, Evlija Čelebija. Eto ko nakon među 300 kuća. Pa za njih dođe onaj Gilferding, onaj Rus, iz Ruskog carstva, eto ko da vidi on ima ćevapa. Pa onda poslije njega dođe onaj kako se zove, Englez, John Evans, najbogatiji Englez, dakle, iz Osmolaun muzeja. Eto ko voda da vidi i on ima pljeskavica. Pa onda Papa napiše pismo, i pošalje najznačajnijeg prirodoslovca koji u ta doba živi u Evropi, eto ko da i on dođe. A što? Zato nikom htjeli patuljke. Eno i gore na plavoj vodi, prijatelju moj, samo treba znati otići. Ko u njih vjeruje, ko se gore napije vode, išake i umije. A ja jesam. Hvala.